प्राप्त कर सकते हैं। James P. K. Sangma, ubulong chairman jangka Meghalaya Industrial Development Corporation, lani ke MIDC, ulabu mau Nongrim na ka Bynta ka Jingshna, ya ka Jingkieng RCC, hakawa Ringgi ka badon hada dengre. Ya ka ni ka Jingkieng, ka ba ka Jingjong ka long san mitar, la kami lenti bakan ai jing mentoy, ya ki nong shnong ka ni ka shnong. Ya ka program la penlong ha Little Flower Secondary School da dengre, ka balawan banishim Bynta, da bun ngot kiriu kraw, ki bakan top ya Graham Bell Sangma, ubulong executive member jangka Taxation and Water Works ka Garo Hills Autonomous District Council. James Sangma ulapan pau ya kejing songu ka jong ya kinong tri sarkar ki bala don kti ban pen urlong ya kanika project da ka babanjur halor ka jing don kam jong kanika Jingkieng na ka Bynta kinong shnong. Bangin development ni kamrang sukpaha rama jalang rang ni bidungo Jekayan ni Nongrim to Pulbari Rama aro tentang PMGSY ni aro state ni sorokrang bangin at sumana sukpajok. Di ba tentang manca da alo ya dolong na